انسیکلوپدیا تهرانه انسیکلوپدیا عالم اسلام جهان اسلام دخلته به وقت ماموستا دخلته و داری سر پنجه ماموستی و 16 بش او سازی بسر 16 بشان وقتی بکتاندن و herkes سر بشخا کلمات که گوتها کندیکه و بشخا و انسیکلوپدیا اسلامی همه دنویسن حتی نا 33 جلد حتی نویسانش خواهد آمری هر سال belki yeke çarptıkın bir şekilde devam ki yani hem ansiklopedici nakliye hem bu dayına ve ansiklopedi bozanıya amerhat varazan ansiklopedici yani o deme vesteci inşallah bir seminer ekleyebilir daha sezanıya ansiklopedici bu sezanıya yani devam bükür devam ansiklopedi hizmetlerine derken evana inşallah jmara bina جواری جمجیرا سپاستیکن مالایی آبان خواهی ماموسته یعنی وقتا پیرا خبر دیده بوقی کرمانجه میا یا کرمانجه ویو آگیا او قص خواهش کرمانجه دی پیگیا لیگو از نه کرمانجه هورام تخمیکی هورام هم باش پیش خستی هم میجی پیروستکن تاوی لسر چه بپیوه هم بیشن پیوندیا گورانی و هورامی ده روجلات ناس جبر کو بناوی گورانی هر تشتی بلکی گورانی ده حسیبینن یا گوران ده حسیبینن او جی رخنه یا به بکر و نو سایه کیکلی چیه نه چیه el سر به نجاره بسکنه مرابا هم بیشن کرم سلاو لزواره ناوی من رسام مستقل مدن السعیدیه از دیروکی خندیه لزنگاه شهید بوشتی و زنگاه تهرانی از دو بازار تهرانی نه اندامه هیئت زانستیا سازی کن بفارسی جلد بیجن بنیاد دایره المعارف اسلامی انجی سازی انسیکلوپدیا اسلامی خبات و کاری نو وشاندن انسیکلوپدیا که انسیکلوپدیا کی مزنه درباره هر تشتی کو پیوندی آور که عالم اسلامی و شهرستانیت و چاند و هنر اسلامی دهبه حتی نهاست کیسیسی بر دوی انسیکلوپدیای بزمان فارسی به ایران حاکم وشاندن از دا حاکم برا حاکم دیاربکری دوره که وی انسیکلوپدیای بخورانی و پیشکشی پرتوخانه زانینگاه دیجله آمده کرد پر کیف خوشم کیرو از دوی بازار دیروکی و کبنار آمده بورمه زانینگاه دیجله ده فارسی ده قولت معروف ہے دیجه شنیدن کی بود مانند دیدن یعنی تا که نبینی نازانی تا نبینی نزانی براستی آمدی جبور صارو از تبدیل لسر آمده لسر دیروک ها دیروک هفتیه گرد بحثا دیروکی دون آمده زانی دیده حتی نهاد ما آمده نزانی بو بازار چه خاص خوشی که چه خاص دیروکیه مرو دوی بازار ده لگل دیروکی ده جیان ده که گلک بازار که خوشه گلک پرخوش که خوش گیرو دخلنت آودم سپاسیا زنگاه دیجلی ریوبری میز زانینگه بشا کردی دکم کو اگر فدان من که ایرو دووردم برای تشتی جبر کماسیم کو دکرمانجی آخافتن آمده هیه داخاز ریبودی ندکم از لهورامانی ما لهورامان کردستان ایران زمان دای کامل کردیا هورامیه هو كنت زانن لكردستان إيران جي زاراوية كردي كحريتي أقافتن كردية سورانية پرورده آمد زانده و دبستان جي بفارسي بويه جبري از بخازم بيجن از کرمانجي بغي كار دور إني کرمانجي بوما بغي كار دور وفيني کرمانجي كريه بغي كار بيستنا وداركرنا چاپرمنية تلفزيوني جبري كماسي ده کرمانجي حوالی که من هی خلقی دیاربکری ریجاری که من جب کسی کرمانجیا من دلو چاوایه تو کرمانجیا که نخرابه بحنان بود کرمانجیا که نخرابه بی وقت چاپ منی دافتی تو کسی که نوچه دخینه دافتی کشکشتاج رودای دافتی کماسی به کرمانجیا من ده اگر اب کماسی بون سبب بون که اخافتی مفتن نکن دخاز علیوری دکم دخاز کن تو بمرد بیشن تابان بکارم بحضر مجاري ممكن بكل شروط بكل
وەکە من گوت ئەس ji هەورامانê me zimanê dayîkê me Kurdiya hewramî ye. Weke hûn dizanin zaraweya Kurdiya hewramî xwedî edebiyatek gelek mezin û dîrokî û kevnar e. Tê texmînkirin ku edebiyatek bi vê zaraweyê heye nêzî 1000 sal rewşotiya wê hebe. Bi vê rengê di nav liq û zaraweyên edebiyata Kurdî de edebiyata Kurdiya hewramî heye, Kurmancî û Soranî û Zazakî jî di nav de. Edebiyata ku bi Kurdiya hewramî heye, edebiyata nivîskiya bi Kurdiya hewramî heye, edebiyata herî kevna Kurda ye. Her wek ez dizanim, agahdarim, li zanîngehê Tirkiyeyê jî li beşên ziman û edebiyatê Kurdî jî gelek kes gelek giringî tê dayîn bi edebiyata bi zaraweya Kurdî û hewramî, gelek xwenkar eleqedar dibin, hinek xwenkar tezên master û doktoraya xwe li ser edebiyata ku bi Kurdiya hewramî heye, jê re goranî jî tê dîtin, eleqedar dibin tezên master û doktoraya xwe li ser her dibijêrin. Ji ber vê ez dixwazim bêjim ev konseptê ku ez dixwazim li axaftina xwe de dikarebînim. Weke hewramî, weke goran, weke goranî ji bo we jî aşina ne, we jî wana bihîstî ye. Dizanin hinek car bi vê zaraweyê hewramî tê dîtin, bi vê zimanê ku zimanê dayîka me hewramî tê dîtin, hinek car hûn dizanin goranî tê dîtin. Bi xelkên ku bi vê zaraweyê axaftin dikin, hinek car hewramî tê dîtin, hinek car jî goran tê dîtin. Bilhasıl ew pir ji bo we jî çêbû çima wisa ye. Çima hinek car hewramî tê dîtin, hinek car goran tê dîtin. Bilhasıl têkeliya hewramî û hewraman li aliyek ve û goran û goranî li aliyek din ve bi hev re çi ye. Wan pirsan ji bo min jî weke dîrokvanekî, weke kesekî xelkê hewramaneke dîrokî xwendî, tayê wî lêkolîna li dîrokê ye, ew pirsa ji bo min jî hebûn. Ji ber ku em dizanî ku em di zaroketiya xwe de dizanî ku em ji xwe re goran nabêjin, ji xwe re hewramî dibêjin, ji zimanê xwe re goran nabêjin, goranî nabêjin, hewramî dibêjin. Lê li heman demê de edebiyatek nivîskî bi zaraweya me li ber desta heye ku ji wê re goran çêdîtin. Em ji xwe re hewramî dibêjin, goran nabêjin, lê bi edebiyata nivîskî ku bi zaraweya me heye goranî tê dîtin. Ew pir ser bû. Her weke hûn dizanin gelek çavkanî hene ku bi edebiyatê ku bi zaraweya me heye helbestvan zimanê xwe dane nasandin. Hinek car zimanê xwe weke Kurdî dane nasandin. Helbestvanek helbestek çêkiriye, behsa zimanê xwe kiriye, gotiye zimanê me Kurdî ye. Gelek çavkanî hene weke xanaya Xwedî ez dikarim amajê bi wê bikim, eynî helbestê ji we re dixwînim. Gelek çavkaniyên din jî hene. Xanaya Xwedî ji helbestên xwe de ku bi hewramî ne zimanê helbestê xwe weke Kurdî dide nasandin. Eynî helbestê celayê aqilan sahib eql û dîn, dana û buzurgan Kurdistan zemîn. Herçend mewaşan Farsî şekerin, Kurdî ci Farsî berşînîkirin. Dibêje zimanê xwe weke Kurdî dide nasandin, dibêje li cem aqil û mezinên Kurda, mezinên Kurdistan zemîn li sala hejdeyê de jiyaya Xanaya Xwedî herçend dibin Farsî şekere, lê Kurdî ji Farsî jî şîrîntir e. Farsî şekere, lê Kurdî şîrîntir e. Zimanê xwe bi Kurdî daye nasandin, hinek car jî zimanên şeirê xwe bi goranî dane nasandin. Weke mîna ez dikarim amaje bi Elmasxanê Qendawerî bikim, ev jî weke Xanaya Xwedî li ser sala hejdê de jiyaye. Di kitêba xwe de bi navê Şahname de behsa dike, di dawiyê de zimanê xwe wisa dide nasandin, dibe zimanê min goranî ye. Spas pey Yezdan heyyê Subhanî, temam bî dastan lefzê goranî. Ersed mezmûnij maşan goranî, î lefzê goran şekerefşanî. Dibe zimanê min goranî ye, ev ziman weke şekerefşanî ye. Ev jî dibêje zimanê me goranî ye, ev jî şeker weke şeker dimêne şîrîn e. Zimanê xwe weke goranî daye nasandin. Velhasıl ev pirs gelek pirsekî muhim e. Çima em ji xwe re hewramî dibêjin, goran nabêjin, lê li edebiyatek nivîskî ku bi zaraweya me heye bi goranî binavbang e, bi goranî jî tê naskirin. Ev pirsan ji bo me jî bû, ez lêkolîn kir li ser vê pirsa, çend sala mijûlê wê lêkolînê bûm. Di wê dawiyê de berhemê lêkolînê me weke meqaleyekî hatiye çapkirin di jurnalên Îranê de
هاتی وشاندن از لبرم کو نها دەستکەفتێن وێ لێکۆڵینی دووارە پاڕە بکەم دەربارە تێکەڵیە هەورامی و هەورامان لە عالیەک بە و گۆران و گۆرانی لە عالیەک دنبە واتە ئانژی تعبیر ئانژی لەبەر مەوەستاز تێگە هەنبێژن کانسپت واتە ئان کانسپت ئان تێگە ها گۆران و گۆرانی لەگەلێک دەبەرن هەرێمێن ناوەند و باشوورا کوردستانێ دە هەرێمی کو کورددا لە دژین ناوەند و باشوور وەکە سلێمانی وەکو سنە لەوان دەوەرادا دناو خەڵکێدا هەبوویە خەڵک وانا بکارانینە لە مێژ بە وانا بکارانینە لێ مانایە ئەوان چەمکان مانایە ئەوان کانسپتان دکەونە شۆپیا خەڵکا ئەوان هەرێمادە هێنە جارە ئاڵۆزە هێنە جار بە مانایە جوداتێن بکارانین گاوا دەبێژن گۆران مەبەست هاوان نەروونە دەلالەت لێوی چییە جبەری لازم دەربارە گۆران دە لێکۆڵین لێکردن لێ لێکۆڵین دەربارە گۆران دە دوێ سەد ساڵن داویدا بە قاسی زێدە لەژێر باندۆرا ڕۆژهەڵاتناسی دەمایە جبەر کو ڕۆژهەڵاتناس دوێ بارێدە دە لێکۆڵین دەربارە گۆران دە پێشەنگ بوونە لێکۆڵینی کە پاشوان دەربارە گۆران هاتیەکردن بە قاسی زێدە لەژێر کارگەریە ڕۆژهەڵاتناسی دەمایە ji taybetmendiyên kevneşopî û lêkolînên rojhilatnasa derbara goran de em dikarin amaja bidî tişta bikin yek goran beramber dikin digel hewramî zimana konsepta goran ke em gul alozî di nav dawa heye wê sade dikin dibêjin goran delaveta wî axîverên hewramî ne goran axîverên hewramî ne rojhilatnas du sade dibêjin didê jî paş ev ku goran beke hewramî zimanan û axîverên hewramî dane navsandin dibin wana Kurd nîne dibin goran netewê cuda ji Kurdin ev taybetmendiyên kevneşopiyên rojhilatnasiyê derbara goran de mîrasa rojhilatnasî derbara goran bi qasî zêde li jêr bandora kesek îngilîsiyê bi navê Claudius James Rich Rîç di sala 1820 bi serî li herêmên başûr û navendên Kurdistanê deverên Sinê û Silêmanî xistiye behsa dû çînên civakiyan jî tebeqeyên civakî di civakên van herêma de dike yek eşair an hoz kesên ku koçerin eşairên koçer di du jî kesên nekoçer kesên ku rûniştî gundan e hozên koçer û kesên nekoçer û rûniştî gundan e rîç basa wan bi tebeqa di civaka wan herêma da dike li gor rîç kesên ku nekoçerin ne eşairin bi navên cuda dihatin naskirin li van herêma da yek ji nav nava goran bû ji wan re goran dihat dikin ji xelkî nîştecê de ji wan re Klaus Spî kesekî kilayê wan spî dihat dikin miskîn dihat dikin û dêkaniyan jî gundî jî dihat dikin yek ji navên xelkên nîştecihên wan herêma goran bû rîç dibêje ku kesên ku bi goran tê naskirin an xelkên nîştecihên wan herêma bi qasî zêde li jêr bandora eşair de li jêr risaletdariya eşair de ne û eşair zilm û zor li wan dikin heqaret li wan dikin rîç li her derê behsa gava goran an ji xelkê nîştecihê wan herêma dike wana weke Kurd û zimanê wan weke Kurdî dikin asan vê evê hiç teoriyekî daniye holê tiştekî bi xêrayî em dibêjin li serî de derbas bûye gotiye ku ihtimala wî heye ku xelkên nîştecihên Kurdistanê li aliyek ve û xelkên hozên koçer li aliyek ve nijada wan cuda be ev bi şêweyekî xêrayî û bi xêrayî bi ser li derbas bûye ev teorî danaye holê bidê ev tiştê ku rîç gotiye fikra teoriya gelek li rojhilatnasan ku paş di sala dûma nîvsala hejdeyê de û di nîva awala sala bîstê li serê li herêma dan diyarî kir li ser wan bandor kir gelek rojhilatnas peyda bûn li çarçêva gotara rojhilatnasî de gava behsa goran dikirin goran weke netewê cuda ji Kurdidan asan hêlên serekiyên gotara rojhilatnasî kevneşopiya rojhilatnasî li sed sala bîstê de li qasî zêde li jêr bandora Mînorskî demaye Mînorskî di meqala goran de ku di sala 1940 de hatiye weşandin di destpêka wê meqaleyê de gotiye ku goran
گۆران کانسپتا گۆران لە ئەسلی خۆدا ناوە حۆزێکە لە هەرێما کرماشانی ناوە عەشیرەیەکە ناو کرماشانێک لێ ئەس ji بۆ سادەکردنا مژارێ بسەکنن مینۆسکی گوتیە ئەس ji بۆ سادەکردنا مژارێ ناوە گۆران و ناوە هۆزێکی بوویە عەشیرەیەکی بوویە ئانیە ji بۆ سادەکردنا مژارێک و دخوازن لەسەری باخۆم ئانیە وان لەسەر هەمووی خەڵکن و لە هەرێمێن باشووری کوردستانی de ناوەندی کوردستانی de بە زاراوەیە هەورامی داخن ئەم ناوی گۆران لەسەر وانا دانیە مینۆسکی گوتیە ji بۆ سادەکردنا بێکاری دەبێت لە دەوامە مەقالە گۆران de ji bîr kiriye ku ev giştandina konsepta گۆران لەسەر ئاخێوەرên هەورامی ڕێکەفتنێک بوویە وەک ڕێکەفتنێک لە دەستپێکی مەقالەیە خەڵک گوتیە لە دەوامە مەقالە خۆدا ئەو وەکە ناسنامەیە وێ خەلکیدایە قبول یاوە لە گوتی ئەس گۆران ناوە گۆران دەبێژم بە ئاخێوەرên هەورامیدا لە دەوامە مەقالەدا خۆدا وەکە ناسنامەیەوی خەلکە قبول کریە پاش مینۆسکیژی کەسن دن و هاتن لە چارچێوە دیسکورسا ڕۆژهەڵاتناسی دە بەحسا گۆران کردن لە نیوە دووەما سە ساڵە بیستێدا کەسن وەکە مەدنزی کەسێ وەکو داری ئاساتوریانە ئەرمەنی واناژی ئەم تشتێ قبول کردن یعنی گوتارێک هات پیدا بوو دیسکورسێک پیدا بوو لەناو واندا چەمکا گۆران کانسپتا گۆران هەمبەری هەورامی ئاخێوەرên هەورامی هات قبولکردن گوتن گۆران دەلالەتا گۆران ئاخێوەرên هەورامیە و وانە نەتەوەیەک جوداژی کوردن وەرحاسب گوتن ku گۆران نەتەوەیەک جوداژی کوردە و گۆرانی ناوی زمانی وانە بەرامبەرگرتنا کانسپتا گۆران تێگەها گۆران تعبیرا گۆران بە هەورامی ئاخێوەران بە بەقاسی زێدە لەناو لێکۆڵینên زمانناسی da hata qebûlkirin zimannazî gotin wesayê tiştê ku bû sebeb û ev giştandina gۆranî bi hewramî re embergirtina gۆranî bi hewramî re li aliyê zimannasan ve bê qebûlkirin zerûretek bû ew hûn dizanin di nav zimannasî de zimannazî ji karê wan ew ku zimanan tînin wana kategorîze dikin dibêjin ev ziman ev zaraweye û navek giştî li ser ev zarawe û ziman dabînin ev zerûreta danîna navek giştî li ser ziman û zaraweyên xelkên ku bi hewramî diaxin bû sebeb ku konsepta gۆranî ji bo zimanê gۆran bê qebûlkirin bêjin ku zimanê wan xelk lêkolînên zimannasî de bi zimanê xelk wekî gۆranî bête nasandin ev tişt eger heylêbûn û zanabûnek heba ku ev rêkeftineke ew nawa gۆran danî ser hewramî ئاخێوەران ev rêkeftineke ev heyjêbûn heba pirsgirêkek çêne dibêt lê lêkolînên zimannasî li derbara tiştekî bi gۆran re binavange ev heylêbûn û ev zanabûn nayê bîtin berova jî nava gۆran û gۆranî weke nasnameyê wî xelkî hate nîşandan destê xwe de wekû zerûretan binavkirina wan zimana wan gۆranî dibûn lê li dewam gotin ev gۆranî nasnameya wan ev xelk gۆran weke حقیقەتێک دیرۆکی هاتە قبولکردنیدایە قبول نویسکار lêkolînên Kurd jî ku di sed sala bîstê de di destpêka sed salê bîstê di debara çemka gۆran xebat kirin wan jî bi qasî zêde tiştekî rojhilatnas digotin oryantalî derbara gۆran digotin qebûl kirin kesên weke Mihemed Emîn Zekî wekû Tevfîq Wehbî bi tevahî li jêr bandora rojhilatnasî de man û heta gotin ku gۆran neteweyek cuda jî Kurd e lê li nîva sed sala bîstan de ve hinek roşnbirên Kurd pêda bûn kesên weke Elâeddîn Seccadî wana hinek teዕdîlat kirin li teoriyên rojhilatnasan de bi giştî em dikarin bêjin di nav dû bingehên gotara rojhilatnasî derbara gۆran de ku gۆran sade dibû digot delaleta gۆran hewramî ziman e yek dû jî digot ku wana neteweyek cuda ji Kurdin a êkê qebûl kir got gۆran pêkhateyek ji netewa Kurd e lê a duyê qebûl nekir got gۆran pêkhateyek ji netewa Kurd e bi giştî di gotarên roşnbîrê Kurdî de gotarek çi bû ke gۆran weke pêkhateyek ji netewa Kurd û gۆran wekû zaraweyek ji zaraweyê Kurdî qebûl kir li gor me hîç kam hîç yek ji wan du teoriyan çiya rojhilatnasan çiya roşnbîriya Kurdî
نکاره آلوزی و تولهوی کو درباره چند کابوران هی اما ماجد دوی شروع بکه و برسی به پرسی کو از دستپک آخافتنا خود ایناگوری پرژی اولی کچما ام بخود گوران نابجن به زمان خود گورانی نابجن دی به ادبیات انویسکیا کو گزاراوی آمه هیه گورانی که بودن دیجی نکارن او پرسیار او پرس برسی بدن جبو کو ام بکاربن برسی واوی پرسی بدن از جناب شافانیان دریامه لهر جی ناوی گوران بویا ابدری خستیه معنی دای زلال کرن پاش وانا کاتگوریزه کردی دا کو ام بزنم کو ناوا گوران د چاپخانین ده د چکارشوبین خلقا حریم ده هیچ واتایه از وانا کاتگوریزه کردیه و چند کا گوران کانسپت کا گوران سه کانتکست جدا ده هاتی بکارانی سه معنای جدا هاتی بکارانی یک جی گوران بکر اوز آنجی عشیرت بویه ده کانتکست دا عشیرت دا داوا کو چاپانی بحثا عشیرتان بکن ناوا گوران بگیه گوران بکر اوز اقدام ناساندن وکا عشیرت اقدام ناساندن ده گلک چاپانی ایروپا اسلامی ده امی دکارن بیدو بینه وکا تیبن سالن تسبیق اسلامی ده وکا ابن خردادی و کتیب خود بناوی المسالک والممالک استتصالات عليه ده ابن فقيه مسؤولي كتيب الخد بناوي تقديم البلدان وبروج الذهب الصالة عليه انه سرا كتيبة نويسكارا كتيبة مجمل التواريخ والقصص وكتيبة بزمان فارسي هاتين نيساندن دربارة تاريخ خاص الجوخيان ده ديروبا الجوخيان ده الصالة ششيدة ابن أسيد كتيبة خيا بناوي الكامل في التاريخ الصالة حفيدة وابن فضل الله العمري تكتيب أخويا بناوي المسالك والأبصار في ممالك الأمثال الصالة حشتيدة ده حميوان كتيبان ده حميوان سرشاوان ده بوران بك هوزك جهوزن كل هاتي ناسان هوز من زمان چيه عشيرة بك عشيرة بلا عشيرة كل هاتي ناسان ده كانتكس تا عشائران ده بحثا بوران هاتي بوران و جمال معلوم بك معناه بوران دلالة بوران دوان شافانيان ده عشيرة نفس آخرين زارا وكي جدا وان عشيرتنا معلومة جمعو بلك زارا وان شبوية بلكو هولامي بوية بلكو هولامي جي نبوية ده شرفخان جي وصالة ده راپورتا شرفخان دربارة بتليسي ده راپورتا شرفخان بتليسي دربارة دوران ده هنك آلوزي هنه البر بتليسي تسبيقا شرفنامه خود دبيجه كو پیکهاته گل نتوه کچ ها پیکهاتنه کرمانج کلبور گوران و لور نوا گوران دنه کرمانج بیه واپس آکویا بسر دسته که دکو گوران معناه وی نهوزه نعشیره تبا جبایه دکو تشتک مزمتر نعشیره لی امی پاش بری خود بدن راپورتا درباره گوران ده جمال معلوم ده بك بدريسي جي وكا شاوقاني قران وكا هوز وعشيرات ميزكرية هناك آلوزي ده راپورتا شرفخانة بدريسي دربارة قران ده هيا لدستيك ده وصاب كده الدوام ده قران ده نك كالبور إناية عند زان كالبور جينا وعشيرة كده وانا لجنها بناية قران كالبور نجار وانا توليها كلية كالبور قران بجيه هر بكارانية هناك جاران اللي أمشار بزاني كو مبسطة بكريسي بدوران عشيرة كبوية هناك جاران بحثا هناك ترم تكا دانية بال دوران بكر طائفة جوان دا دبيجة طائفة جوان دا دبيجة ألوس جوان دا دبيجة عشيرة جبو ما معلوم بكر بكريسي جي قوران وكا عشيرة يتفاهم كرية پاش بكريسي جي أم بحثا چاپانی پیش بدریسی که پاش بدریسی دیجور چاپانی دیرو کارگران ده حتم گوران وکر حوز و عشیرت کی هاتیه او یک جمعنه این گوران حوز و عشیرت دلالت از دودیا چم که گوران ده چاپانی ده باورمند بود بول وارینه کی دیاری کری پیلا گوران هنک جار لکانتکسین بول وارینه وکر باورمند آرینا اهل حقاتی گاوا که چاپانی بودن گوران مگس تاوان باورمند آرینا اهل حق طریقة اهل حق وناس ذكر طریقة كراديكال صوفية اللي عالية كرماشان ولا عالية ناوان بباشور كردستان ده
حيوان طريقة بقران بناوبانگویه داوا کو چاپکانی بحثا گوران دکن گلک جار مبس تاوان باورمندین آینا اهلی حق انجی جوابها آینا اهلی حقیه او اهلی حق کوچ درس میداد گوتن رای حق همات اشتره بله گلک نیزی علیین وان درانه لی آینا که از باورم نوک و طریقتك راديكالا سوفيزم بويا هذه الاسلام ده كثير نها وانا نمسلمان ان جوان نكارن المسلمان كتابا وان هي ب كرديا هولاني هل بس كتابا وانا فيروز نقرا عنها كتابا به جيرة بيجن ديوانا هولان جي سرنجام وكتابا فيروز وان بهل بس كرديا هولانية انا كان قران بس طوان باورمندin آیین اهلی حق بوده بالتکست و چاپانی و کابنشروفی نه پرسپکتیو جداویه ده اگر تشتگه جبو فهم کردن بتاری اخافتنا ملازمه و کلم که انگل جداویه ده از برسد أهل حق بهائيين بهایی نه جداویه او آیین جداویه أثبت وانا طريقتك راديكالة سوفينا كل إسلام دكتنا وكتير بابيروز أوان بالدراوية كليا هولامي يارسان جي جوان ده دبيجن أهلها جوان ده دبيجن لكتكست الديني أهل حق الكون الشوفين أهل حق ده كم كابورا حتى وكا باورمندن آين أهل حق ده والتكست أهل حق بحث جوران كتيرن بس طبعا باورمندن آين أهل حق دکتر شهاب ولید زانیگاه هم دیدیم مقاله نویسندیه به نوبهار هاتی چاپ کرد دوی مقاله نشان داره که پیوا گوران تعبیر گوران لتکستن آیین اهل حق بتنی معنای اوی لتکستن آیین اهل حق باورمندن آیین اهل حق نتشتکیدن هر وصا دقلق بالبيان ده أبتش تديكن نها فرصد تنكو بحثا وانا بك تشتكي لازم أن لسه تسكني بالدعوة كسن في كونتكست أول وآين ده وكجوران هاتنا بناوكرين وكجوران هاتنا بناوكرين باور من دين آين يا قلت جاران آخري هورامين بنا برواجي تشتكي رجل ناسان بيجوا جوران تواتي آخري هورامي كسن كل كونتكست أول وآين ده بجوران هاتنا بناوكرين قلت جاران زن وانا آخري هورامي نبونا بلكو آخرين زاراوين دنين كردي بونا هنا جار كالبور بونا زاراوين وان كالبوري بونا هنا جار سوران بونا كانت حتى هنك دولين آذربايجاني هنك باورمندن آيني أهلها خنا كو بزمان تركي دا آخر دي جوان دا دوين غوران جوان دا غوران تريدن لناوتيا يلختي لرجاوي باجي تبريز الهريم آذربايجاني قالك خلقنا باورمندن آيني أهلها قانجي یارستان جوان ده گوران تیمتن والحاصل بروالی که ناس بجن گوران لبرشی معنای علی اعتبارین هولانی نینه آسسی بود سه معنای گوران هم کردستان در خستیه آسسی جی کسی نشتجیهن کردستانی کسی کلی کردستان در نهوز و عشایر گلت جار جوان ده گوران هم تیمتن در کانتکستا شیوازا معیشت ده قاوة چاپانی بحثا گورانی دکن مبس تاوان گلت جارا خلقی نشتجین هریمی بوده کسی که نکوچل بونه کسی کوچل بونه کسی نکوچلانه کسی که نکوچل گندی بونه جوان را گوران هاتیه دکن لبرجی خالق گلت باقیش گلت مهمه ام دبیل سروی بسکتون کسبان کسانجی که در کانتکستا شیوازا جیان ده وکو گوران هاتنه بناکرن وانا جی گلک جار نحورانی بونه ام گلک نشانه از ده مقاله خود نشان داره نشان ما بگل کسی که به گوران هاتنه بناکرن برو واجی که روشلارناز دلیجن روشلارناز گاوا که چمکا گوران سر هورانی زمان دانا دوی چاپ ام دوی عینک دوی عینکی دوی چاویکی لچاپانی دیروکی دنیرن ده حد داره نوا گوران بیست بیر او گوران هورامی زمانی ده برواجی ام دکاری ببینن که کانتکس شواز جیان ده گلک خلقو ده گوران هاتنه بناو کرن هورامی نبونه
gelek canan wana Surani bûye, yani zimana wan Surani bûye. Gelek çavkanî hene li wir ez dixwazim amajî bi çavkaniyekî bikim. Pertûka Riştan Mirwarî li ser wî Alaaddin Seccadî navbera sala 1950 heta 1980 hatiye weşandin. Di vê pertûkê de Alaaddin Seccadî gelek hikayetên folklorên Kurda kom kiriye. Gelek ji bo muhim e ji ber ku ev hikaye zihniyeta xelkê nîşan dide. Gel tiştekî din jî ev e ku di Riştan Mirwarî de Alaaddin Seccadî gava behsa xelkên herêmên cudayên Kurdistanê dike ku zaraweya wan ne Sûranî bûye, neqlî qewlek bi zaraweya wan hînaye. Ji bo mîna gava behsa deverekî dikir ku zimana wan zaraweya wan kurmancî ye, neqlî qewlekî her çend jî Kurd be bi zaraweya kurmancî hînaye, gava behsa kelhoran dike, neqlî qewlek bi zaraweya kelhorî jî hînaye. Lê li pertûka Riştan Mirwarî dikin bu çi qas muhim e pertûk, 21 car navê goran hatiye birin. Di 21 rivayet da behs ji goran di konteksta şêwaza meîşetê, şêwaza jiyanê wekû xelkê nîştecihê Kurdistanê hatiye kirin. Lê tiştê ku nîşana me dide ku ev goran ne hewranî ziman bûne, ev e ku di vê 21 rivayet de ji bo carek jî neqli qewlek bi zaraweya cuda li Sûranî di vê kitêbê de nehatiye kirin. Em gava ev beraber dikin digel çemka hewranî gelek ji bo me balkêş e. Li heman kitêbê de li Riştan Mirwarî de 28 car nava hewramî û hewraman hatiye. 28 car nava hewramî û hewraman hatiye li piraniya wan riwayetan de ku behsa hewramî û hewraman hatiye, neqli qewlekî her çend jî Kurd be bi zaraweya xelkê hewramanekî Kurdiya hewranî ye di vê kitêbê de hatiye. Ji bo goran neqli qewlek wisa nehatiye. Ev jî nîşana me dide ku ew xelkên ku bi goran hatine binavkirin ne axêwerê zaraweya Kurdiya hewranî bûne. Em heta niha got ku konsepta goran di çavkaniyên de, pêva goran di çavkaniyên de di konteksta Hoza şair wekû hozekî, hoza goran. Di konteksta ol û ayîn weke bawermendên ayînekî, ayîna ehleya. Di konteksta şêwaza jiyan weke tebeqeyekî civakê, xelkên nîştecî û Kurdî. Di wan sê kontekstan de hatiye. Lê tiştê balkêz ev e ku dîsa teoriyên rojhilatnasa derbara goran ji bo me şaşiya wan derdixe, ev e ku nava goran ti car ji kontekst ji nav çavkaniyên dîrokî de û ji nav koneşopiya xelka herêmê de ti car nava goran di konteksta netewe û ziman û etnîk de nehatiye. Gelek çavkanî dîsa hene heta di menzûmeyên helbestên ku bi zaraweya Kurdiya hewranî heye, em wana wekû goranî nas dikin. Di wan menzûmeyan de ti car nava goran di konteksta etnîk û netewe de ti carî nehatiye. و میرم دکارن آماده به افغانستان کندیلی بکن برهمکی بیه بناوی جنگنامه نادر ده جنگنامه نادر ده به هلبستن بزاراوی هورامی بحث جنگ نادر شاه افشار یا ایران بوده عثمانیان بکر دوی پر ترکیه ده ناوا گلک چمکن اتنیکی هاتن ده کانتکسا اتنیک نتوده وک عرب ناوا عرب هاتیه ناوا فارس هاتیه ناوا لور هاتیه Türk hatiye, Kurd hatiye, Lezgi hatiye, hemû ev navana hatiye lê di vê kontekstê ji bo carek jî nava goran hatiye. Gelek watadar e hemû şavkaniyên din jî wesane. Tenanet heta li tekstên pîrozên ehlî heq de ku dîsa bi goranî tên naskirin, nava goran li konteksta netewe de nehatiye. Li dîwana gore an jî kitêba serencam ku pirtûka herî pîrozê ayînê ehlî heq e, hinek car nava gelek netewe û zimanan tê birin. Behsa Kurd û Kurdî tê kirin, behsa Fars û Farsî tê kirin, Ereb û Erebî, Lur û Lurî nizanin, Tirk û Tirkî. Tenanet behsa hinek netewe û zimanên dûr ji herêmê tê kirin, wekû Hind û Hindî, Fereng û Ferengî, Ereb û Erebî. Lê ji vê kontekstê de ti car nava goran û goranî di kontekstê netewe û etnîk de nehatiye. Ev jî gelek ji bo me watadar e.
رواج نبونا ناوا گوران جبو هورامی زمانان ام دستپیکا خاطنا خود گفت کو ام لهورامانی بخواه هورامی دبین گلک لکونه شدیا مدن ناوا گوران نیه ناوا گوران تنه ام جخور گوران نابجن گلک چاپانین دیروکی جی گاوا بحثا هورامی کدن بحثا خلق کوریکه که لهورامانی